Riko ya tutarenda sense media studio sinini ende nate ana abana siasa litukiro mbalu thinyesa jintindi ekarwala tana ahira tikabuga to abune kanisa imi abana bate abuna monta masiku ndo kurobekana abune kanisa imi aba kristo ande baka chinko bikabisa egente kengere buya bishop na egente kia kwana bana siasa ande mo wita chinko bisana ambassador tari wa kerungobi bono sengenjo tu aburukanire abatukorandia abaguruko aba kristo ntoba agajeti asobo kristo egotori masagasaga naba kristo nabo gukaba masagasaga kiagara tegwendereti ekanisa imenane to agachinkobi ekanisa imenane to sangirie ekero muntu akora moyonde ekero muntu ago yakanire gesiomba ntobone to agachinkobi nonye no mupisha bworo igogote no batabe na no iga ntori gwa kankobi ekero muntu ago yakanire gesiomba nabona mangana yigwa kwandire aigoro aline kanisa bachete bachenu bakayuguli bakwani abashirika mba gango mupisha bore ngo otale ko bayi baga basoena ende kuruta chisase cyo yakanire gesiomba alina magoso buya sana bisho kerto enda tunyo kwana likunya tutarenda sumutugo montrana onteina odingana liwa kwana igoro ya bantu osemukari kati akwane tegoro ya na bantu tora masomo asi kanisa nini abantu batu bakole mirimo yabo ngwa kwana ndugedi natako kero lega tuma usko ujibo sia sinini amorali tenko tebuya ebintu mbiro bire byo gukumya abantu batari kurireria epipiria buya ekero yesacha na irita bante class akabaruka abanafunzi aborokia aborokia barenge 72 koruesa abantu aba 72 agachora naenda 12 akabarira ndi class yo apostle bon inkiale kokorera bono ekero muntu atata gote baria bari korukwa disciples they underwent a class yo disciple naende akaruhusia abande abakagende class yo apostle gote nyasaye nere nababegete gisemi cyo kumuika na Yesu yakere Yesu rera nyasaye gisemi kiria abayete kera barenga abanafunzi nekera abajira aba apostle ikita gisemi amen bono yo ngakibona akorigereri because you see here when we are reading the Bible we don't read the Bible like an history book because munega set etokonyereka as all word because Jesus came ataraja ke ministry akadisai pabantu akabaire class akabaruka disciples who they were 72 from the 72 akabaru abagaeta and akabaire class kende kyo apostle bakabai 12 aitaria masomo barenge amasomo bari bono yo gukana na masomo tatakiri nkibora korengereria kiagara oyo orenge na abantu aba 72 nyasaye oyore Kristo oyo orenge na abantu aba 12 nyasaye oyore Kristo kise minchira abaete ekero ko kirigeria kinly na bakorona these people underwent education bona kero ko kana batete ko anda skuru mbatakire batora masomo Bishop tuarorena aba Kristo ose abarai bech kanisa ao bari gorari ngora choru bari birogo ao patendena nonye no bokorre bwe serikali korengana na ba korre buya gosenga kibata kero kora ekaro waso irari ororkana bune no mukristo no ene kero kurwa ni corruption no ene kero kurwa ni bintu binde endense bwenda byeto ikali na yo change for example karo maraga achore twe ko ba Chief Justice of Kenya erna orogeti obo Kristo bwae nanda korokino mugusialia alike abandi ngakibata kire ko bekera na dede nere nande jama jitikorekana na maenaro maraga na mo batensai ntamayo na bandi bamuirire egento giyo kanane kataba mararia nande na kwana kana nte nyi repeat ntubwata amarieta bere jege songo righteousness and uprightness how do you become righteous how do you become upright it is by salvation if salvation will not be within you you can't be upright you can't be righteous Maraga was very upright because he had salvation Maraga he became upright because he had salvation he had faith he had hope he had belief wana bando wande omoralia eba miseti
believing, bamiseti hoping, bamiseti faith, bakamisi salvation. Babibuat. Lakini akarokoli hiyo mindo Maraga mna kombo give an example. Maraga was very righteous, was very upright, because he had salvation. Na salvation te goja when you don't have faith. Na faith te goja when you don't believe. Na salvation te goja when you don't hope. Because ebintu ebyonzi ebikogenda somo na Nyasaye. Bona bande barabe kirwe no na se kyombe gikyo kurwani obukurumi cyane reko ba eriota sensito ya Kenya. Ande n'abakristo bare kurwasi kanisa. Nakibatakire ko beke mero byabo etorena oyobekirwa no munyakanisa n'abakurwani se yeye bishop. Ekara na korto sociology. Sociology agotabaga. Ekeruri amotegererio muya. Naende amategererio muya no motegererio kava keen akaba attentive. Abategereri bali batari abaya ever too casual. Abantu abange asengenjo bare too casual. That is why okonyo batari gukora ibintu bunde gwenderete. Lakini abantu bari keen and attentive igo okonyora abantu abo ebakora ibintu asengerere ndonge. Muna bono umuntu gwendete kubekwa ethics and anti-corruption. No, you know, muntu gwene to kubai gora Chief Justice. Kia rieta justice. Justice is rieta justice. Ego go ikomanya nangi kia gara rieta iko justice. Oborunge no bo maene. Na maene. Ego bone karo muntu muna bone kiombe kieti sanda corruption. Eketa ke to muntu kogenda ali otari casual. Otari casual. Naenda kogenda ali akotegerera. We're very keen in listening and very attentive in listening. Era kole mirimi. Agiri ko egario ogendo utali a good listener. Ore to make a casual listening. Eventually na boko genda alito kora kende. Bisana ditangani ntu abwate wapukara na ndaba ntu atwariro ginde ayoroje na mpare to bosera ase wapukara na kora ginde na rete sigio kurwani bokurumi. Akero yo mite bukara chietaria. Ebukara egajetaria kale determined na igagenda bunde bishop akeba mune bishop nere kogorora na gotogonyera tagenda gorora togonyere lakini ekero kurigiriria oginde bono oginde igarese ethics ya theology igararia atagete gotogonyera na kogorora nego bona ekero kurigiriria oginde na bukara. Oginde is showing theological ethics. Kiara ochakira korora esa magosale a ochakira koja tokonyana na koja korora. Bukara chita kasareta. Igo ginde na bara. Oginde ekero kumurigeria tara chaka kogenda maminja ya theological professional ethics. No wale within that. Ekero bishop tutigarita siringaniria corruption. Corruption ya beire ekidonda osedi oteri nena asensito ya Kenya. Buna bishop ngakitora akorobo krumyo ekero toko chora bara ibagendaria asihudirense moya ge siasa. Lakini natoma corona bado obo krumyo na obo abeire yote asensito ya Kenya. Nkibuno mu bishop wegenda na kotabaneke. Still na ndingi ngenda kuirora. Tuishi katika hali ya kuamini. Tuishi katika hali ya kumtumainia. Tuishi katika hali ya imani na tuishi katika hali ya kutakasika. Tukiwa hivyo kila kitu kitakuwa shwari. Kwa sababu lazima tuishi katika hali ya kumtumainia Mungu. Tuishi katika hali ya kumwamini Mungu. Tuishi katika hali ya imani na tuishi katika hali ya kutakasika. Katika hayo majina manne kama wote wangekuwa na hayo, atungekuwa na shida ya ufisadi, atungekuwa na shida ya vita, atungekuwa na shida ya chuki, lakini kwa sababu tumekosa kumwamini Mungu, tumekosa kumtumainia Mungu, tumekosa kuwa na imani kwa Mungu, na tumekosa kutakasika. Ndio sababu tunaendelea kuyumba na tutayumba mpaka Yesu akuje. Tutayumba mpaka Yesu akuje. Mumanyi onyanjonali no arime yomroberio Beatrice Osora de ana tubati bya kurwa na purity kurwa bogirango no barime
Ombori Calvin athena kurumurongo no barimi ya Ndis TV ekiongo Sevani Onseri athena wali kurujisemo chia bonchari ensuria maita athena Sunday Ready abana Sweet Boy omwana omokorovi na Smart Boy kurwa Meriri Slams Club South Mogango no barimi yomoroberio athena barigusko mochokoro bwa ayata mora athena kurwa Kitengera niko in Squeeze Church imekuwa uwanja wa kupiga siasa. Tunawaomba wanasiasa stop hiyo business kwa kanisa ya Mungu, na wale members mnapiga makofi wakati mtu ameongea matuzi. Hiyo si vizuri kabisa. Mungu amesema watu wangu wanakufa kwa sababu hawajui. Amina. Hiyo ni ukweli. Tuseme ukweli. Wale ambao ni wapakwa mafuta na Wakristo wamekosa hekima, wamekosa maarifa na wanaishi kidunia. Ndio sababu Yesu akasema kwamba tutapotea kwa sababu hatuna nini ile tunasema hatuna ile hekima na maarifa katika Ukristo. Yuni yule mmoja wa bano alimi yomoroberio ase bono bambia angenderia sense mtandao negali nindoje gasinde jaboke no arate na abana siasa nigo bagoja nekibese kanisa chiasireri abarandia yere na bona bamwali bagakwane kondo murandi arobekire igento mubuko egona gotabaiga ebibilia gotabaiga litina yebibe ni kibesa ingo ebibilia gotabia gote bali bagorandi njiri bamanya na kibesa litina lyamabe inkyo kwanjira kibesa na kiagera kwa very precaution dina kibesa na litina lyamabe ikibon ngas kioko libono na kinata bono kuno korama professional ethics. Don't be a love of money. Love God and fear God. Jackson Ondit no alime yomorobera atano moroberio muya kabisa ka kanisa tiga ebe sinagogi yomonene tali egeti gya siasa. Akina njena kina kwana iga oyo mindu no kwatu kwanire. Na njena ataba kiari isato. Tiga gento korwe at the right time. O nyen siasa ekorwa at the right time. Na nege koru at its right place. Onya isika alikibara ekoruo. Ekorwe at the right way. Onya tuache kanisa, gote ne kanisa tuache tochenu. Na ending kitokoreta siasa kanisa. Na igowono buyole ama ene tigatokorere chiarisa tuchiria. The right way, the right manner and the right place. Jacqueline Morao deana gaki siasa tigeti gwe kanisa umwana siasa buna kagoja tigasa sime nere airane buoye tali lazima kwane na tali lazima na ata baliria tali lazima kwane bate banta lazima apisho butoke kutuenda tasinini ga chipa amangana ichingwana ngogenda lero etimu irinde korawa na Karonzo ane timu ende korawa na Kimani Chungwa na hande inu aba bishop ni rumu atetena tigabono yikira se abantu batakire baikaranse bakwane inkeke korengana ba guchukwana na hande chingwaneji ngakijire che faida nande bataiwana nedi ogusaba kwa ngorokyo kirege tungebwate ganga ine kirege tungebwate ganga ase kesongo tokoteba something must have an objective and must have an aim ekere tokoteba tokukari ye objective ne aim e objective ne short term plan ne aim is a long term plan chingwane yoji kukwano njibwate objective njibwate aim lakini amakosa bona nde tukuligireria intu buna bakole intu twateba bagende ese meyemo igere determined no kumira no kukwabo nkubwati ngencho waro babwata majibu mapema Kenya kwanza yera makoso don't preempt akarako preempt na boko regenda abunge gojikoba muna bona kwanza iyo rere determined kende nkiyo keko jikokwano igona ntuna batoro jina ki etwa kwanete bona bosa bana kukumirana Kenya kwanza igeta tokotokokia igotwa goteba iga muno njena goteba na bishop please have an objective and have an aim. Kenya kwanza have the objective have an aim because okumirana kwa kwanza na azimio ngobwate objective ngobwate aim lakini kwanza twabakaniri na kitu abarigeto kabararana
Tikaba na bakwana. Bona baro ba preempted. E ba determined na kende nkiyo. Wait, that's wrong. Korenga naye inki egeta giri gukwanwa asemeseri kati ya Azimio na Kenya Kwanza. Korenga naye. Egentekene. Utakitege kwana. Egentekene. Bakwanire iguru yobogima. Muno bogima bwa kinire. Obogima gara bwo kina. Ebe bwo kina in a wide broad manner. Lakini abantu bande eba ogirigireria asenjerere nyerere. Ire so confined. Nyerere sana. Buna bona karangu gumo ta kota bona. Na to ise kolema bituma. Na bona go twabai. No. Ebituma rende ebituma bona bibyo katutegete kiangaga jemba magolinsi esabunia esukaria bona akero mna bona bai kire bakata na buye bwakire akero buye bwacha ebituma bikoba na bona go mwasire no tigatorigerie binta senjera yo bwagare ntorigerie senjera yo banyerere iyo takaruri binta senjera banyerere Sara sewe tra Joshua ne bantu barigiri ina Broadway kiagara akara toko tabo akara toko no apaka eda kukwanira ubugima baba so confined buna bona Kenya Kwanza is so confined because akara moko tabo na mwale through boyo fine oboyo bona obo everything that is being confined because there are other things that is why Azimio take ndari kwanira bintu byanza so bwaga le igodari boyo ka ebintu no so bwaga le serikali ngo tebere na bono handshake teyo usenusu mukate ni ile ya tena nusu mukate lakini serikali ndio toko tena atutaki nusu mukate lakini ngani ndio dora diga ora ngo tebega Biblia kana ngoja soma buya sana omusaria iya kunya goseka esa uria maite na goseta bono aba bande marata bamate nusu mukate aba bande marata bamate gete serikali aba bande ningi baje gotebara nusu mukate omusaria Biblia bataba oyo oro musaria iya kunya goseka so musari bwaje tarekana bono Kenya Kwanza nje kunya kumya abambara batebito nusu mukate abambara batebito bakane serikali ngaki bona baje n'ibintu iga bamenye tempa saletie eba kunya goseka diga bakire bagambe aba batebi ntutaite nusu mukate wose ntutaite nusu mukate kiana baro bwa Azimio bakana naki kale nusu mukate batagete kose timu iko bakota mbataite serikali aba bande ngibana batabana mno mutataita kurumoino acha serikali ime kaitata bono yo ingonya goseka if you are right if onye kore buya ingonya goseka ko taye buyore yani takara buyore lakini goro musalia onye goro musalia onye goseka magana makongu sana Bishop akato teyo simambi aboni gane kero mondaro musalia agonya goseka go tiga ndo bana bekaransa chinkwaneji bai kunge ukwana that's it ebeirego kiagara nakina kwana na there is an objective and there is an aim abantu bande mba korigira there is no objective, there is no aim. That is why to abatebi buna ba bishop tegaba umerane batu wari objective batu wari aim, a short term plan and a long term plan. Samson Jerigei oyore mo senator we county ya Nandi, I think county ya Nandi na tebete ni county ya Nandi na tebete na kuno kusalichibes kiaba Kenya ina kwenda ikanasa Bomas of Kenya okwana mangana ataikirane na kwa ndete kuna ndeka kwa ndeka kanisa tegaba tabyango Jerigei tegarera ndugu yangu Biblia ko tabaiga enye kwanya kanyo murandi umuyoko ko tebi no mu bishop uyorenge naye ya Biblia ko tabaiga abantu babwate birengere birebiya bakomera na basange bakwane babekane buya ihoje rwibona byare herade dena bande onye kunye jaibo jabo sanaki inye Biblia ko tabana bande bomerane baina na mangana baina ne bosemia esa magosa ale babekane buya ine Biblia ko tabana bora jiro ge Biblia kiya kujira lurenge kanisa no mu pastor yolengo so mu bishop yolengo put that man correct. Bate birena Kenya wada Kenya Kwanza determined ose ko de na ya te bir wetera so wasiri bo borendi boy me gidura kini kina te na ke jingwa na gijira sinye tanto mamba skwanda korobekana ndi kara diga ngo eso komenya ko te wega to basa kuna cha
chianga gosoko goro mwana chianga tramanya no mwana mumuro ko iboru no mwana musao ko iboru bona erendi amanya agote akurubitiso ta kokanya akera kikona chia kwani chia herire aiwungi bali bakwana nabangi bakwana magoja kukwana mana ngati wana kuna chianga mwana tara iboru abade na bantu bana bade no sero ko kana bagoji na kinata barana ebare determined baba idena kinege baba idena and that's wrong. Waziri mkuu then from Doha Katal then I support pastor Okoiro Kopoko Nambuya watewire here on this TV. I'm watching live from Magenje Nyangita. Good morning to Faith Salange Daniel Gende Osoro Tota wa debaso ime yumorobeli hata na tuombe sana Kenya yetu iwe na amani. Omorembe no Kenya Bishop akara kurigeria abantu baburukana byo morembe nakibayo burukania omoraria Ngwaro jaman deba waka chiko bie kanisa ime. Ekero umuntu nanda kuruta chisasi. Ako yakanirege siomba, diba kao kani kuti yakanirege siomba na wanda baka chiko. Kono mano mane bono. Kero mane ambo kuru kanisa. Nabanya kanisa nena wako ka chiko bi kapisa. Ekero mangana ye chisasa kurutu yobo gechani. Yogu yakanirege siomba. Kono mane bono. Kiagare kanisa no mane ambo kutoka. Nande kanisa nani tuanje korire no wanda baka chiko bi. Chiko bi kwa jire kanisa. Lidi nyaboka kuboliga ambore bishop nere buya ekanisa kwegemea esa idea ya moya gisiasa ya teli buya kiagara ntwe neutral more neutral etole katikati more neutral bishop katikati na bora bande mbaro ntegarre eni ko tegarre obori ya sa ekere yesa kogenda ekero abokire abantu baukana na mubero oigwa lakini abogete ekero akogenda naende amatuka 40 naende akogenda akorekana kebene nongo genda yatebeteiga mbache na probuo abarero ke na abakoreri bane bare lakini batari abakoreri bane ase ke songo toko kana they will come who will purport ento baro kanaende mbacho naende bakweruka na wo abanga bakire bono bakweruka abo bono abara abange abari baraba ke baraba yabagukana bari kororekana na igona gotebyo yina ki bari okorora bakogenda omurengo onde bari barutoko kama tabe tabe nara ugo tebana nere dankani nyajwa yako boria mburi bishop otebruna obuoyo mbogo kei bogima boira nense ingie gira korune serikali elindo bogima bunyana bo korroba asimio tari gwesona nigati bas wabori rigia dankani dankani igona ta ngoire neriga bono obogima ko ngane obuoyo buoka esukari teria mbada ne me amakuta teria ebinto binde mbio into kwa baso particular no boebo let us go so particular lakini akanira bona ki epako particular ina bona mangana be ya uboebo aje bona jinda ke kujira kwama lakini anjina ta bona ki obugima ento kuboligere ya se asobogare tali ento kuboligere so kono mind umurai useneta kurwensi ya America Chris Kuno arasinse ya Kenya batana takitekora usingo tobwatani ale buya umere nabaraya mbuya neroroje America je wesonani ase otokonya kuiwan moralia ncheno mogakande nyaka ya nabone yoba ya sukire ketiko gushito kotebaiga natago burwe omwenuri oiseko omwenuri yeseko borogo kwenura yogushira onyo mu America yokira ai nura asimio ai nura na kwanza bobe kiboro kote no mwenu Uya sana. Abisho bizari biro bitu bya erina tuatemire sana kerondo jino jidaka chamnyo kire sadiri mtu bya turubanasi nini kwara beire umwegereri ebwa abatami bejisegi 207 baga 28 lakini byombe ne binge birororo aye no rororo ne byombe ne bigo claim ase daikaiga na eno ndado ko begera ose kwarosi tikorosa na tabetere na korre mermeje si miaka 15 na limo 16 years down the line kona limo tikorosa matomba bona bishop no motami bwegisegiare ose na egwaso tebe na baliba nje gona trikete ko kiricho
ebyombi byasokirie bingi bigoteana bakwegerera obwene bwaba bayanyarete bagotigeru jingo mabande bagasire ugima bande bakanyora chindemiro cyabo byakire nakyo rabatebye kyare byombi ne binge nanyore binde nandi ngende tobotuki ena dago bekigete very clear ege tokeria so kete kuna Nyanza Western Kakar na igwete mo director kuruka Eric Oyugi na igwete ga kuburi gwa no moraria ako buburi bona ariki bona ngori burunge ne mweri gosenene naenda Oyugi akaburi gwa ene director kibesa cyaba tamikia kiti cyakora tu project abantu bakaria n'abantu abo bariyete bara akora rukende ngai wo Oyugi ko ire na ki no burayi ko chenjibore okay anyo burayi bwa chenjiri umugore Nyanza na Western into kisi Nyanza uburayi bwa chenjiri ko tendo cy'abantu babenuka bagukwana bari barengeo bari nande batabete abantu bakasainya misini bakabatigera fot na nene ubaro bona nakumetia kero mo director Oyugi agotewana uburayi bwa chenjia na bona ko buruburuge na kekere ngorire na barayi bari barenge obari yedi kibese cyabatami na nene uba tangari gete kisi ige director bona director ganero jegende bali more ase koti ndo kwanda mwana ye koti mono muganyete judgment yakoru abarenga more ase koti abantu bari koti bataka ndo bandere musaba ngake bagogere musaba abakimbisi baito bonsi bakisi na Nyamira barenge 1023 aba barenge kora magega eba bagote abakiritani cyabo ne bakarite kisi iri kusaba bagaka na Nyamira iri kutisa ekero ko chumulisa yakoba 16000 bona nye tubarenge 23000 abantu iri kusaba ngai bakite bataka ndicyo yasa nabwo bona bari koti baguburi na kinya mwaka nete 19000 abo mogo teba 9000 Nyamira 7000 kisi the other 7000 ngai bakite ego nabwo abaturi ntwe koti buna nchono yo moje na kanite na abantu abange bakanite nabwo abuturi koti abantu 7000 to kuburi nkitu ta kanite na ende njoyo wona onda ninje na retete 6.5 billion ekere na kwanete ne president Muigai Kenyatta State House ngareta 6.5 billion asi tu ajira nete nere na kiro mondawo kwa nyajiri buinya 400,000 bone kera na nanya ore cha kore kani kwa no Oyugi na jo ye director na kicha kore kani ti ego bono rende gote bono bishop ese ye ya irigati ese ginera kwanza kwa tali ese gite yo ese ndenje timbu atse gino montonde kegera nje nkurikia abandi baje baye ujibese osemeri kwao 7000 kwa wali jibese ndiye kinage amutenyu komuna limo kwa kutoli jibese judgment biya sana ondantaka bishop uro basembu abo mwere kando jina Victor Mondo no alime yumuroberio na wasiri mkuu no alime yumuroberio biya mono isali biro bitu biya chire ntoko enda mona ntonyona bishop ajaje na ndangi kande tukwana mangi lakini cha msingira ya tebirina na mochie kanisa bana ya chire bobe ngoma jo kora pono basembu amboro bio bo chia sabat ni kanisa na bakristo ekoro yokore mambia boni na Kenya kwa chumura na sabara ibaito egathari mange twakwana mona kindo nyakwana nataka kukwana yo kanisa abakora ni kanisa abantu baba sakora na ntubwati professional ethics wa theology kiagara asto ikire bono mate bantu barore ntubwati ethics as theology kiagara kira bande bakurwanira ethics cyabo bono njeke tunaba tebya barito kore mirumu muna ba bishop ba pastor na abandi tigatolende ethics cyoborandia awnya ntokorende ethics cyoborandia bali bako papot batoengere yori to gotwara our professional ethics kera pete papoting group ya to kuchere bali yesa atawete telecom using his name babaira abantu to bwa batole burunge rende ntware ko tende ko kongyare kene ngetu subore na ngetu subore to ba subore pi tolende our professional ethics cyoborandia kiagara montoyo mo ta kogara teburukani gwe intwa barende tokorete theology
professionally. Nkito tate na natural kia watu wale na we are professionals. Mna wana na kwa na ziki mano wanziki. Ba kolete ethics chao. Aya. Muge. Temo de enjoy. Analyze. Ba kora bia. Kujia sinsema ya wanasiasa rende bisho kwa sasa kendem. Wanasiasa na nchini yako batevi. Siasa tali kona ya chaka. Kare. Kare. Wanasiasa ababon. Why don't you learn by example? Why don't you learn by example? Ntu abwato mugaka Kenyatta. Wait, ego tu asome tekende kurusi Kenyatta. Ntoko soma kende. Aya, mugaka moyo kira miaka 24. Ego kende kile tu asome kule sale. Kibaki oyo kire. Oruro. Aya, ouru kire oruro. Aba bande baro. Ba kurani by example. Ego wasome by example. Let them learn by example. Bisho bita tukorera basiri tukorera rero tuitoendera gukiasa matukare bosio ikiara ntukwana timange ntuito jakwane nande jakwane platform ujoje tukwana mange kiara abantu baitu banyoro bosemi isikari bamanyena ikanisa ali bakari andiririe n'abana siasa ali bakandiririe beta bana siasa mbali bado bakorandie barabaya tari bana siasa bonsi baraturubaniense lakini tuisiko mtoba bwati lakini bwati bali abaya na butosuka ujibo simbia bono majumari karo kwaba imeyo muroberio to wagerambia mono twasukira kera twachire mpaka jinsi sato jiri juko benus lakini sali ye bintu bibere bitatu byagara to wakirambia mono to mera nankyo asumuro berbugen saki anene kato jukwa na mangana yobo chenu krosara guchikoba asenseme kurende mambi to rabitu ensinanda maigata to kwakira mbia mono to kobana saron tita asumuro berio yo simambi yabone tigato mera ne ankyo manchumurelia sare nagine to kobanere ebo yo jushuta nere producer itukuru asenseme riende ye studio to wakirambia mono to mera ne ankyo eliane Brighton Makoli. Ndizi TV, Ubwansu.